Aing mah mau narik mulut, boga duit, kudu meuli embe aing kasahanya, kudu neangan embe nya. Ron, Bi. Lagi makan. Biasa makan sore. Aing mah sebelum ieu mancing teu menang pada loba guramai. Menang. Dong, keras ya. Biasa Wak mancing guramai. Aduh, aing. Aing jadi lukan. Aku mancing guramai. Enak ya. Adio, sore Pusing aing ge, kudu meuli embe, tapi duit teu boga, yang sukan mulut. Haji Bager. Teh. Benar, kemari ulang diberi ngahutang si Haji. Coba sabarkan Kak, kandang we ka ditu. Aing bermancing ngaganggu wae. Burat tuh antar ke kandang mah Buru aing Halo tuh makan tuh. Tendal pakai tuh. Poho. Mana? Ramai. Saya sing teh gade. Bela aku bulan bulan iya itu boga duit. Ayo Rudi, Rajo, sing teh gade. Mudah-mudahan laku bulan bulan dia itu boga duit. Saya buru tuh daang kusia daang. Tadinya. Aduh, ari maneh. Mangkati subuh balik wayah kieu. Ka mana wae ngarit kieu nang sakieu? Ji, ayo mah hese jukutna biar aku perumahan. Ayo ke jukut golop. Daek. Atuh sama kira-kira, ayo jukut kolop mah. Eta di belah itu aya pondok. Loba rumputan. Ramai. Budak mas. Di. Hei, tang beda aing dah. Tembe. Tang beda. Pangsana embe nang mana meureun? Aing si orang bisa ngautang be. Bisa di mana? Emang embe aing anakan di-download. Ngurus aing di lotik ujug di hutang mah. Bisa tuh ngautang be. Nih pula aja. Minta. Ai benar sih mah maksudnya nah. Depo. Ini pula ribut atuh. Gas. Sia deui. Aman. Emang iya emang bener bu yang karok. Enggak usah kebuatan iya we.